كان وادا جلالا ننجرا بربادا والله سبي بوسين تيرون تايا دي رجاي وانتجي أجمل أبوتنا هايبتيا بالوس نجري مكاغا أبوي جتني كان أنا ما قلت دان جلال لك كسنا ما قلت كان أنا قلت من مانكي أبوي جدني من مانكو سنتي من يرجع جزا أنا ما جت إني دوري جبونا نفنا إنما جمونا نهاجة دان خولم بلوني قوسات ما فاتا والله بكرك قلبنا ما سلا جبسو بنو ما دبر فتشو داني تتكوسون انتو امي قوم مني قوم مالي كوبي مالي كيرنا على بين وجدي دراي ايا كان ابو مدي وتي قلت لك ام جمال لكم ما رجالي من جدابر نمر لين ديسي مكا واتكو ركو دابر يو اسميلا كولا سريف سراب بالتي وحده ساكنا نفت والله يرتين وجد مالي بو ويجعل لك يا سجن وجع يا مسكين لقى جلال مرقى جرا يا إله كنا وجيك malam din bakala wallahi ma jara la waye ni atuma ni raka diga cingi amore do bebe isa goto za dig da yon youtube yake iner bakka sani ni barra sagale sabai ka di ba hade kana ga baba da amfida na matishi ko da atuma age hada nan jin rafiti na kabati laiki ko da doni gize wana kasi argito ati akam mama ni se kala laiki ko da do ma na mabe kan kaba share ko da chira ni anu ma ver kite ya miskina do ko nan kaba midi badalam ter lammas kan brava dalo da kartawan kan ti share go to sun an ma jette ko sisile maro wora ba ndugada wan ndijiro naragai ani ba am bakka tiktok ma kana jibbite tuma bakka wani dirna nukuba janna kamde rabbinya za ka falubi akamat kam se gode mere ko bicci akamat kam se gode amas to ya oy amma jarrat alhamdulillah kayite infurdatte si ando kana to yakatab ko masha Allah والله أما قد دخل فيتنا قال رحبه كبرت قدماي النادي أنا بدي سنة ساعات أقبسني أنا زترولا والبرافة يوم البرافة ده شو مالك ما نقول أي ميرا كذا قلت ألقى ربادتي ألقى رجرتي في ديتر تشوف بافتا جرتي ويو ما نو برمس نزي برمس هرا أرجعتو جنة ها قديت يا أكدي مدام سميرة نكنا تيجي تيجي أسمع في دي القربات ما أنا جنة ما أبي غير مالك ما تدا جاي بارو إسامي تيم إننا جاي بارو أجيبت وانتنا جاي بارو أكمي يو إسي ولا رابك أشيو تأي يا برم سنتي برسيف نمان فايدة نسا واتساب من كان بار كروان مش مرة هندي ده كيف سميرة كيف قران سبحان الله
أربع ناتاچو سيتوچ ميرا كي ثبات تاب غرا بفطراچ هندي كي سكريني تلكي سمي كي ثرات كنو جارو نكر ورغي جارس كي ثر Samiran kun dhuguma jaallatee jechuudha. Oromoo hindi dogogoraan Oromiyaa keessatti dhalate. Dhugaa yoo aar ati madaam Samiira dogogoraan Oromiyaa keessatti dhalate na amana. Miliqani. Laa dingatatti bu'aniiti mana jarre. Kani mee laala qo'ee ilaalme. Silaan mul'atu barnu biratti. Fatera boona. Dullee deemnee raafnu. Nuti malee nama jala laallannu malee ofii kan keenyaaf filaanii baafanne jireenya keenyaaf hin qabne. Miira keessa ol galchanii ittiin rafan bakka. Hojii keenyaaf doktor hojii keeti. Miskiina ijoolleen kun garaa. Waan sirraa eegamu godhi jalqaba waan mucayyoo jalqaba achitti fudhattee san kilir waan ta'e saba kanaaf saba rukutamaa kanaaf ifa godhi. Sanoo eessaan geettee godheera hawaasni dhagee ati jidduu tana ustaas Nasrii taatee Sheekh Nasrii taatee nama guddaa taatee akka dursanii miti muhtarama taatee hajjii deemte umraa deemtee dhufte waan ta'eef hajjii sila marraa tanallee akka deebitu aruu yaadaa qaba ture. Kanarratti ati waan sanirra jirtuuf dhiyoo tana quraana dubbista kunoo gizee ma arku waa hedduu godhaa jirta waan ta'eef waan akkasii hordofutti hin jirre malee ifa godheetiin ture. Sani ifa godheetiin ture laakiin ammoo amma intala warra baalee akka dhaabbata qabdu tana ta akkana bareedu tana ta uffanni yoo uffatte akka irraa tolu ta yoo hamzaa dheeraa kana cinaa dhaabbatte akka bareedu tana namni waanyu nama badaadha namaaf hin quudhine sii galee. Waanyaan jiru no respect nama godhi jalqaba warra sodaa kabajuu jalqaba nu waanyu osoo hin taane seera qabnaa dubartii keenya abbaa barbaadeetu beekaa gabbaranii waan ummanni jedhe san godhanii tartiibaan fudhatan akka tizimmetti asirra teettee ashuma murtee habiibtii minaamlee ishiin akkas jettee ijoollee wannaa miira keessa gadi kanaa miti. Si afaan dubbadhee laa sodaa si afaan dubbadhee wanni ati beekuu qabdu ilmi namaa tokko jalqaba wallaala. Kana waada jaalalaanan jiraachuu barbaada.